Hea I ki te puko hō a te mātanga Hitori Pākehā rā a Paul Moon, kei te pari o te rua te reo Māori hei reo kōrero mo ia rā. Ko te ingoa o tāna puko hō ko Killing a te reo Māori, hei tā te pūrongo a te Ōkiwa McLean, e kia na a Moon he maumau taima te aro nui kia tika te whakahua I te reo, nā te mea e hari I te mea mā reira, ka ora tonu te reo Māori nei. Haere mai rā, piko e tama. Ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori. Engari hei tā te kaihi tōria nei, ko te reo, kei te naro haere. If the language was a patient, it would now be on life support. Hei tā te puka hou a Paul Moon a Killing te reo Māori. He nui rawa te aro te hunga whakaako I te reo ki te taha whakahua. It's that flexibility that enables it to survive. Now, I'm not saying we shouldn't make the effort, but what does happen in some cases is that people try really hard to pronounce a word, if they don't get it quite right, they feel, well, I've failed, and then they sort of walk away from the language. Kua ono taua Moon e ranga hau ana I tēnei kaupapa, tino kore nei ia e whakae ki te whakamanatanga o te reo ki ngā kura o te motu. If you look at compulsion of Indigenous languages in places like Wales, Ireland, Luxembourg, Tamil in Singapore, there's lots of examples. Everywhere it's been tried, it's failed. If you make it compulsory here in schools, a lot of policymakers and politicians will wipe their hands. They'll say, we've done our bit, that's fine, and if it fails, it's someone else's fault. Kua whakapaua e Moon o na katoa ki te mahi rangahau, hei tāna kaore ngā kaupapa pēnei te wiki o te reo Māori I te paku whaihua. We're going to get people to use a particular phrase in te reo for this week, Māori Language Week or whatever. That sounds great and people tick it off as a success, but does it lead to the language being revitalised? No, it doesn't. So these initiatives are seen as something that I think policymakers and politicians can tick off. They can say, we've done this now, we've satisfied those people who are concerned about language because we put resources into Māori Language Week. It should be Māori Language Year. Hei tā Moon me kaha ke atu tā te kāwanatanga whai whakaro ki te reo Māori. Kia kore ai te reo Māori e noho hei reo manene ki tōna anō whenua. Te Ōkiwa McLean, te karere.